welkom vir oggend hier, en as ek geweet het, daar so baie Engels sprekend, het ek meer in Engels voorberei, maar my Engels raak op as ek dit nie voor my het nie, so dan raak dit gevaarlik. Maar baie welkom vanmôre hier by ons herinneringsdiens van Umkali. Baie dankie vir almal wat ook gekom het vandag om saam met die familie net bietjie te onthou, want ons is bang ons vergeet. Een van ons grootste vrese is dat ons sal vergeet. En ons wil nie 'n pa, 'n oupa, ons man vergeet nie. Ons wil eintlik hê hulle moet net altyd by ons wees, maar tweede prys is ons wil onthou. So kom ons onthou bietjie vandag. En as ons ook later saam met mekaar is om 'n koppie tee of koffie te drink, kom ons gesels met mekaar oor onthou julle daardie dag, onthou julle daardie gebeure, en die kinders sal 'n klomp goed onthou, maar die ouer geslag sal weer ander goed onthou. Kom ons onthou bietjie vandag wie hy ook vir ons was. Ons is dan vandag by mekaar vir hierdie onthoudiens van Karel Kalikoorts, gebore op 1 Mei 1942 en oorlede op 1 September, lentedag 2025. Kom ons bid saam. Father God, we praise your name. We praise you as the King of Kings and the Lord of Lords. Here, as ons hier by mekaar is vanmôre, dan is ons hier in 'n kerk by mekaar omdat ons nommer 1 wil kom onthou wie u vir ons is. En dan wat ons vir mekaar is. Thank you, Lord, for reminding us that you are the one. The one that have been there since the beginning, still, and up until the end. You will be there, as you always have been. Here, ons kom raak stil vanmôre van 'n geraas. 'n Geraas van motors en snelweë en besige paaie om tot hier te kom. Ons kom raak stil met ons emosies. Ons kom raak stil met ons gedagtes wat rondspring tussen wat was en nou nie meer is nie. O Holy Spirit, please come and comfort us in your presence this morning, so that we will know, definitely know, and experience your love in us, around us, with us in this morning. We praise your name. Amen. Ons gaan vanoggend 'n Afrikaanse lied saam sing. Die woorde sal saam op die skerm verskyn. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met basuin en geskaal, kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Kyk hoe sag waai die wind, kyk die
glimlag van 'n kind maak jou los van die kwaad. Dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Baie dankie. Ek moet vandag erken dat dat ek nie vir oom Callie geken het nie. Ek kan nie vanoggend 'n storie opmaak en sê wie hy was en wat hy gedoen het en wat 'n wonderlike man en pa hy was. Ek kan dit dood eenvoudig nie sê nie. Dit gaan julle self moet sê en hier vir mekaar kom herinner aan. Al wat ek vandag kan doen is om die Here se troos te bring en te vertrou dat dit genoeg is om ook ons harte rustig te maak. En daarom wil ek nou vra vir Rees en Catherine en, nou het ek het weer verkeerd. Is ek reg? En Callie, om vir ons iets oor oupa te kom sê. I think the hardest thing about preparing this speech this week has been the constant source of reminders in the smallest of things, to like a packet of gummy worms, to a large thing like the life I have before me, the wife in front of me. All of them were underpinned by him and the lessons he taught me and the values he instilled in me and our family. I think to try and catch it now in a speech would be disingenuous. 30 years worth of memories, lessons, and life lived and taught. All I will have to say though is there's been so many reminders this week in terms of how much he meant to us and how he is still with us, not just now in a single presence at 10 Kings Road, but all around. And I think going forward as a family, the best way we can honor him is knowing that he's watching us and keeping the values that he's instilled in us going forward, not just now amongst ourselves now that he's gone, but also in the generations to come, reminding them of who he is, what he taught us, and how he taught us. In trying to remember my Opa, there's been so many things, from the booming laugh, the ridiculously loud sneezes, the Gunjanis and Esapilas that he would say to everyone. What we would give to hear it one more time. But knowing Opa, and knowing who he was, he would want us all to carry on in his name and in his memory, stay together as a family. First and foremost, taking care of Omar and each other, and not now abandoning him now that his presence is no longer here in the physical form. The safety and comfort that his position in this family provided can't be replaced, but we can do our best to try. And that's all I ask we do in his memory and in his name and in the future generations to come, our children's children. We remember the values and we remember the lessons and the life he gave us. I was going to go until it kind of all just broke down into the ramblings, but I guess I'm keeping it together but more than I thought I would. But I'm doing it because I know this is what he would have wanted. A few words, not a lot, not a ramble. Just a memory of the lessons and the life he gave us. And the rest he's so well deserved now. I pray that you rest in peace, Opa. You've earned it. We'll never forget you. Thank you.
doesn't know me, I'm Catherine, Cully's granddaughter. Thank you for being here today to honor and celebrate the life of my opa. It is hard to sum up a man like him in just a few words, but I'd like to share a few memories and qualities that made him unforgettable to me, and I suspect to many of you. From a young age, I watched my opa pour himself into his work, not just with diligence, but with pride and purpose. Whether it was fixing something, building something, or simply doing things the right way, he showed me that work isn't just about getting things done, it's about doing them with heart. Opa always had a clean shave, his aftershave, and hair combed neatly each day, regardless of how much hair he had to comb. This inspired me because his love for work wasn't just a habit, it was philosophy. But Kali wasn't all seriousness. No, he had a wonderfully naughty streak, mischievous in the best way. He loved to stir the pot just enough to make you laugh or roll your eyes. I remember how Opa would stop at a traffic light, throw us a cheeky smile, and then without warning, pop his dentures out of his mouth, leaving us all crying with laughter and the beggars scattering in shock. He would sneak the grandkids out the house at Manshiba to quickly have scones at the pool and bribe us all not to tell Oma who was busy cooking dinner. He really loved his sweeties. Opa and Oma would take the grandkids on trail walks, but on the route back home, he would obviously get bored. So he decided to have some fun. He would pit us against each other in a race to see who was faster. We would take off with a flash and turn back to see both him and Oma out of sight. With a loud crash and bang, we would notice the trees moving. Panic and shuffling closer to one another, we screamed at the loud gorilla noises from a few meters away. Turning around, we saw a grinning Opa and a giggling Oma. That twinkle in his eye was his signature. He could make you laugh even when you were trying to be mad at him. He also had this wonderful ability to worry about everything. Opa is what is the state of affairs? What are we going to do about this? What are we going to do about this? I've never known someone to pull out a calculator and do calculations as much as Opa. But behind all the freighting was a deep care. And somehow, after listing all the things that could go wrong, he'd pause and say, "It will be okay. We will make it through together." And you believed him. Because when Kali said it, it felt true. Above all, my Opa loved his family. His admiration to my Oma was loud and unwavering. I don't know how many times we sat at a restaurant where Opa grabbed a waiter to tell him, "You see this woman here? I would be lost without her." Or how many times the grandkids got told, "You take care of this lady and do your part." You could see it in the way he looked at her, in the way he teased her gently, but always with affection. And that love extended to all of us. He was the kind of man who showed up, who made you feel seen, heard, and valued. Kali wasn't perfect, but he was real. And being real, he gave us something far more lasting than perfection. He gave us love, laughter, and lessons that will echo through our lives. So today, as we say goodbye, I choose to remember the twinkle in his eye, the strength in his hands, and the warmth in his heart. Thank you, Opa, for everything. Sorry. You will always be with me in the way that I work, the way I laugh, and the way that I love. Thank you. Thank you, Catherine. Kali? Good morning, môre mense. Ek hoop my speech is waterproof gewees vandag, want ek het hom 'n paar keer mis oorskryf en oorprint, so ek bid maar ek hou dit by mekaar soos Rie sê. Rambling, wat is in Afrikaans ramble?
Dinge wat ek altyd vir my pa sal onthou. Jagtrips, dit was die beste gewees. Een trip het ons gaan jag, ek en my pa. Ons het teruggekom, niks vleis teruggebring nie. R1500 se rekening huis toe gebring. My ma was nie impressed met my gewees nie. Dan was dit tye gewees wat ons gaan jag het. Ouma sê vir my pa, gaan skiet 'n groot eland, maandagoggend. Ons moet klaarmaak. My pa het altyd uitgegaan het en nie 'n klein eland geskiet het, maar 'n groot een. Aande om die kampvuure was die lekkerste, waar ons as 'n familie gekuier het. Groot families, klein families, ons het altyd lekker gekuier om 'n kampvuur. My pa was 'n groot wildjagter, hy kon skiet. Hy sal agter op die bakkie sit, klop op die dak, almal stop, wys na iets, niemand weet waarna hy wys nie, sy geweer uithaal, mik, skiet, en so 600 tree weg, daar lê 'n dooie kudu. Braaityd by ons huis was die beste. As jy genooi word vir 'n spitbraai, dan eet jy niks die hele dag voordat jy by die braai te kom nie. My pa was 'n wonderlike braaier en 'n gasheer van Nout. Almal het altyd lekker gekuier onder die laadpaal. Hy was altyd daar vir ons. Langs die atletiekbaan sou hy vir my aanmoedig deur te skree. En tot ouma vir hom herinner, dit nie ek was wat hardloop nie. Rugby was my pa se passie in die lewe. Ek hoop ek het hom trots gemaak toe ek in my matriekjaar rugby speel. Dit was maar vir die 5de span, maar ek het gespeel. Die eerste keer wat ek die bal op die vleuel kry, naal ek asof my ma my 'n pak slaag gaan gee, tot in die hoekslag. My pa was lank by met die grootste glimlag. Liefde vir sy kinders. Ons kinders en kleinkinders het nooit swaar gekry nie. Want hy het vir ons altyd gesorg. Nooit het hy geweier om te help of advies te gee nie. My ouers het mekaar gekomplimenteer. My ma is die stil ene en my pa is die een wat altyd geselskap opsoek. Nie maak nie saak waar ons was nie, as ons in die elektrie queue was of in enige kantoor, my pa soek iemand op. Saam het hulle alles gedoen. Later jare met 'n bietjie stry, maar my pa moes luister vir my ma en die job is gedoen gekry. Ek streef om 'n wyse en trotse en saghartige persoon se skoene vol te staan. Baie dankie. Dankie, Caleb. Ek lees vir ons vanoggend uit een van Callie se gunsteling skrifgedeeltes en dis Psalm 23. En ek lees dit vir ons uit die 53 vertaling. Omdat dit ook die vertaling is wat hulle baie beter geken het. Die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontvul. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Een van die bekendste skrifgedeeltes in die Bybel. En dan wil ek daarmee saam vandag vir ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament uit lees, waar hierdie evangelieskrywer dit verstaan het. Hy het Psalm 23 geken. En dan as Jesus kom sê wie hy is, dan verstaan die ou wat dit kom neerskryf dit, omdat hy ook vir Dawid en sy storie geken het. John 10 from verse 7. So Jesus said again, I am telling you the truth. I am the gate for the sheep. All others who come before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate.
Whoever comes in by me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, life in all its fullest. I am the good shepherd, who is willing to die for the sheep. When a hired man, who is not a shepherd and does not own the sheep, sees a wolf coming, he leaves the sheep and runs away. So the wolf snatches the sheep and scatters them. The hired man runs away because he is only a hired man and does not care about the sheep. I am the good shepherd. As the Father knows me and I know the Father, in the same way I know my sheep and they know me, and I am willing to die for them. There are other sheep which belong to me that are not in this sheepfold. I must bring them too. They will listen to my voice and they will become one flock with one shepherd. The Father loves me because I am willing to give up my life in order that I may receive it back again. No one takes my life away from me. I give it up of my own free will. I have the right to give it up, and I have the right to take it back. That is what my Father has commanded me to do. Again, there was a division amongst the people because of these words. Many of them were saying, "He's a demon, he's mad, why do you listen to them?" But others were saying, "A man with a demon could not talk like this. How could a demon have sight, give sight to blind people?" Psalm 23 en die hele idee van die herder wat sy skape oppas. Dawid het dit verstaan, as hy daar deur die berge beweeg het met hierdie skape van hom, was dit gevaarlik geweest, maar hy het verstaan dat soos wat hy 'n herder is vir hierdie skape, so loop die Here vir die pad voor ons. En is dit 'n gedagte wat vir ons as gelowiges deur baie eeue al steeds hoop gee? Ook as ons vandag afskeid neem van een van sy seuns, van een van sy kinders. 'n Herder, soos wat Dawid was, bring baie tyd op 'n dag deur met sy skape. 'n Herder wat hulle so in die veld oppas, ken elke kolletjie op 'n skaap se lyf, waar die kleur verander, hy weet van elke seerplek, hy weet van elke iets waarmee hierdie skaap sukkel, as hy dalk sou siek word. Hy ken elke skaap se karakter, se voorkeure. Hy het tyd saam met hulle spandeer, so hy ken hulle. En dan as hierdie skape sy stem hoor, dan gaan hulle saam met hom. Hy het nie 'n skaaphond nodig om hierdie skape aan te jaag nie. Hulle sal hom volg. Dawid het dit verstaan. Dawid het verstaan dat die Here daar is en dat hy tyd maak met elkeen van ons. Dat hy ons ken, dat hy ons op ons name ken. Dat hy weet wat is ons sterkpunte, wat is ons swakpunte. Dat hy weet of ons gesond is of siek is. Dat hy weet in hierdie laaste tyd, dat Mkali so siek was ook, wat 'n swaar las dit vir hom was. Hy ken elkeen en ons volg sy stem. Jesus gebruik verskillende beelde as hy praat oor die skape en oor die hekwagters, maar hy kom sê in vers 7, hy is die poort, hy is die hek in die skaapkraal. Hy sê vers 11, ek is die goeie herder. Hy kom sê, hy is nie soos die diewe wat inkom om te roof en te steel nie. Hy is nie soos 'n vreemdeling vir wie die skape nie gaan luister nie. Hy sê, hy is nie soos 'n gehuurde helper wat gaan weghardloop die oomblik wat dinge bietjie moeilik raak nie. Hy is die goeie herder wat erns maak met sy skape. Die herder kudde model, het ons in teologie geleer, is een van die maniere waarop die wêreld nog altyd die kerk gesien het. Is God die herder en die mense as sy kudde. Maar dit was ook gebruik om van die koning in die Ou Testament te praat as die herder. Die koning wat voorloop saam met hierdie volk van hom.
En dan word Jesus die ultimate goeie herder. Daar kan nie 'n ander goeie herder as hy wees nie. Ons lees op 'n paar plekke in die Ou Testament van herders. Psalm 23 is een van hulle. Die Here is my herder. Jeremia praat van die volk en die nasie as die kudde wat verstrooid is. Esegiel sê, soos 'n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal ek omsien na my kleinvee. Die disippels het dit ook verstaan. Die uitdrukking, die goeie herder, lees ons nie in die Ou Testament nie. Maar ons lees op baie plekke dat God as die herder geïmpliseer word en dat hy dan goed is. Dat hy hulle sal red en versorg. 'n Interessante gedeelte in Esegiel 34 gaan ook oor die herders van Israel en oor die godsdienstige leiers wat net vir hulle self sorg. En dan leer ons maar dis nie hoe God is nie. Hy kyk nie net na homself nie. Hy is die ware herder as hy skryf, as ons lees in die gedeelte, julle is my kleinvee, julle is die volk vir wie ek sorg. En dan leer ons Jesus in die Nuwe Testament ken as die herder wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En sy skape ken hom. En hierdie is anders as om net die stem te ken van 'n herder en hom te volg. Ek het verlede week, nee, dit was nog net na die Saterdag. Ons een hondjie is uitgesit, sy het siek geword en ons kry by 'n doggy heaven, ergens 'n plek, 'n klein, 'n 3-jarige jokkie. En sy het by die huis gekom en die eerste paar keer wat ek al geroep het sy my geïgnoreer. En teen Woensdag, toe luister sy eintlik as ek vir haar sê, gaan uit of kom in of hier is jou kos. Hoekom? Sy ken nie my stem nie. Sy is nog gewoond aan die mense by wie sy gebly het. Maar soos wat sy my stem leer ken, leer sy ook wanneer om my te vertrou. Wanneer is ek kwaad vir haar en wanneer wil ek nou hê sy moet asseblief haar kos kom eet. As ons die stem van die Here ken, gaan dit oor meer as net 'n stem. Daar's 'n verhouding. In die stem en in die manier van met ons werk en vir ons omgee, leer ek van wie God is. And God is good. En niks kan dit verander nie. Dis nie 'n aardse kennis nie, dis nie boeke kennis nie. Dis iets wat ek weet, wat ek voel. Jesus het die vergelyking tussen hom en die Vader en sê dat hy en die Vader een is en dat hulle saam omgee vir hierdie skape. Hierdie goeie herder sê, ek is bereid om my lewe af te lê vir die skape. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, sê hy, maar ek is nie gedwing om dit te doen nie. As hy vir Petrus sê, sit weg jou swaard, en daar in Getsemane, moenie hierdie ou seermaak met die swaard nie. En hulle kom vang hom, lees ons, hy sou 'n legioen engele kon kry om hom te kom help. Hy sou kom. Hy sou hulle met een woord kon verdelg. Maar hy het nie. Die Here het vir hom, God het vir hom 'n taak gegee en dis wat hy sou doen. Dit was die plan van God die Vader. Enige iemand kan sy lewe aflê vir iemand anders. Ons sien dit baie in die selfmoordbomaanvalle. Ouens wat hulle lewe aflê vir ander mense. Maar net Jesus kon sy lewe aflê, die dood oorwin en weer opstaan sodat ons kan lewe. Die goeie herder waag sy lewe om sy skape te beskerm. Dis anders as om net te sterf vir my skape. Sê ek sal elke keer teruggaan. Ek sal elke keer teruggaan. Die goeie herder sê, hy gaan nie veld toe om dood te gaan vir die skape nie, maar as dit gebeur, dan is hy daar. Dan doen hy dit omdat hy gehoorsaam is aan sy Vader. Ons neem vandag afskeid van 'n geliefde, 'n oupa, 'n vriend, 'n eggenoot, 'n pa, 'n geliefde. And that's never easy. Even though I have been
ill for quite a while, and we know that this day will come. When it comes, we're still not prepared. We're not prepared to let go. We want to go visit one more time. Maybe to read to him one more time. To knock at the door just one more time. Ons is nie gemaak om afskeid te neem nie. Ons as mense wil nie afskeid neem nie. Gelukkig besluit ons nie wanneer is genoeg nie. Luckily it's not our decision for when enough is enough. And if we say God is a good God, He's a good shepherd, we say that it is good. Dis goed dat hy sy seun kom haal het. Dat hy hom vat na 'n plek waar hy nie siek is nie. Where he won't get old. Where he will be with his God forever. No time limit. As hy ons goeie herder is, dan vertrou ons hom met ons lewe, maar ook met ons dood. En dit is nie maklik om afskeid te neem nie. We are sad. If we don't have tears in our eyes, we have tears in our hearts. En dis okay. Ons is mense. Ons gaan deur 'n bitter slegte tyd. Maar ons wat agterbly, ken ook die stem van die herder. Kom ons hou ons ore naby en oop, sodat ons ook sy stem vir ons kan hoor. En wat sy wil vir elkeen van ons is. Jesus is ons herder, ons goeie herder. Hy ken vir ons ook op ons name. Ons ken hom, ons volg hom, en ons kort niks nie. Ek wil vir ons 'n gebed voorlees, wat geskryf is na aanleiding van Psalm 23. My hele lewe lank ervaar ek u goedheid en liefde. Ek kom telkens tuis as ek u huis besoek. Ek kan met reg bely dat u my versorg. Soos 'n herder met sy skape, bring u my by groen weivelde. Ten spyte van somerhitte en son, is my dors geles, want u voorsien verkwikking. U bemagtig my met lewenskragte, en u lei my op die bestemde voetpad, sodat u verheerlik mag word. En wanneer ek bedreig word, myself in die skaduwee van die dood bevind, vertrou ek op u om nie bang te wees nie. Ek voel veilig in u geborgenheid. My hele lewenservaring getuig van een uitgebreide feesmaal, waar ek soos 'n eregas met hartlikheid oorlaai word. Ek word verkoop soos met 'n salwing van olie, en ek is vergenoeg. Ek skuil by u, so lank as wat ek mag lewe. Want u goedheid en guns versadig my na die eise van elke volgende dag. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Lord, if we close our eyes this morning, after we've been reminded of the Good Shepherd, guide us through rough patches in our own lives. If today is a rough patch, guide us through that. If my marriage is a bad patch, guide us through that. If my children keeps me awake at night, guide me through that. If it's sickness or financial strains, Lord, you know the way. Guide me through that. Help me, remind me that you are the good shepherd
and that you know and want the best for me. Amen. Ons het die hulpblyke gehad. Is daar nog iemand wat bedankings wil doen? Niks nie, nee, dit is klaar gedoen. Maar baie dankie vir almal wat hier is vandag. Thank you for everybody that came to be here for the family. When we go outside, we will have a cup of coffee and tea just to gather our strength. Van die van ons wat nog hier is, lewe. En ons het ook mekaar nodig en ons het baie keer ook 'n koppie koffie nodig om na oggend soos vanoggend net weer ons gedagtes in ry te kry en te weet as ek hier uitstap vanmôre, dan is ek in die hand van die Here. Kom ons staan en dan sing ons nog 'n lied saam. En dis vir ons meer Engelse gaste. I surrender all. Let's stand. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender all. Every strength and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender all. All my life and all of my needs, all my ways and all of my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender all. All my life and all of my needs, all my ways and all of my deeds, follow every day, for you are my Lord. I surrender all. I surrender all. Kom ons bly net so staan.
gaan vir ons die seën uitspreek en daarna gaan ek vra dat ouma en die kinders en kleinkinders, ek sal saam met julle uitstap, eerste uitstap en dan die res van die familie. Mag die genade van ons God en Vader, dit wat die Here Jesus vir elkeen van ons gedoen het, en die vertroosting van die Heilige Gees by jou wees vandag en tot in alle ewigheid.